paintulot mo at inigo, hindi kami at inigo. Tagal ko mo may maligtas. Yun. Maya payapak po kay kayungan, at yuta na po kay ikaapat ng aldo ning simbang bengi. Kaniting banal kapag masusyan, iyabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadonan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Roy and Josie Espiritu, pamilya Tongyo, pamilya ng Lorna David, pamilya Caballas at Ramonedas, pamilya ng Mr. and Mrs. Eronimo Mangalus, pamilya ng Larry at Emeline Angeles, pamilya Mrs. Remedios Dungka, Odi at Luz Kiambao, pamilya ng Tony at Ellen Gosun, pamilya ng Chris and Julie Benitez, pamilya ng Romana Reyes, pamilya ng Orling and Ana Benitez, pamilya ng Lita Dumlao, Rick Imelda David, Joanna Sunga, pamilya ng Paul and Chiki Velarde. Para king espesyal ay intensyones dari St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022. Emeline Guevara Angeles, Justine Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ruby Garcia Pamintuan, pamilya ng Marisa Roque, Michelle Pauline Deirit, pamilya ng Librada Agustin, Ray and Josie Angeles, Cyrene at Serex Kuyugan. Para king malagwang kapadadan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Merla Mangalus, Severina Limson Javier, at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal ay espiritu, pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at para king alanganggang kapainawan daring kapatid tamong Mayang Unabie, di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fe Rosalinda Cailao, Hermenio Reyes, Marcelo Dolores at Roman, Agustin Dungka, Faustin Sr., Agustina, Ramon Sr., Macario Alfonso Faustinos Jr., Ernesto Sison, Tina Grace Kaisip, Sinaida Castro, Reynante Dumlao,
Leonardo P. Sitson Sr., Lucas at Maxine, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatatamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatatamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Siklawag tapo para king Horacio Emperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamantay na karing dakal atawo. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatyat mi kaya kami, ing makayulo mong gamad. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at manpat king pamangalat na. Ipanalangin milaring pekapun ming pangbansa at lokal, bang mamili at salilamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At gawanda iti, makasalkot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaring retang miyawa na, kumayap lasan ng malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang may yango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At bang makasahog kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen.
Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdón.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu, Amen. ing grasya ng Ginoo mo Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalan kong kapatid, king kataymikan na rin kay katamong pilupluban, at king mitmong kapakumbaban, ganakandalang ini at sisyan, ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyak nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at tapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panikapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa Blanganghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin ko King Diyos, ang ginodamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas awa, kapayapan, karing tao, kayang kaluguran, pupuryan da kapangalan, dakapaligayan, dakat sa samban, dakapupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sa samban, kapayapan, karing tao, kayang kaluguran, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sa samban, dakapupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sa samban, King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matasaban wa, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Manalangin tamo.
Oy paming mayupaya, papakit mo king yato ing linang ning kang ligaya king panyatang ng Kristo, amibait king Birhen Maria. Pagkaluban mo kesa ng tunay kasalpantayanan at lugod, manapag masusyan niya ing misteryo ning Diyos sa mi katawang tao. Itingan po adoan me king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Miqueas. Nga nang sasabi ning Ginoo, Ika Bethlehem Ephrata, metong kakaring pekamalating tribu ning Huda. Dapot kaya kaya mi bayit para kanako ing metong amiral king Israel. Apanuyatan me ing pamilyana king metong a pamilyang atyo na kanita pang minunang panahon. Inya, pabore na lang manabo ning Ginoo karing kasalangda ring taong pinili na. Ang gaking ibait ne ning metong a babae ing anak ng lalaki. Kanita ring makatagan karing kapatad na akayaberong pasibayo ring anak ning Israel. Potang datang ni panibala na lo ring kabalen na king upaya amani batan king Ginoo at king kamala na misno ning Ginong Diyos. Mibiyebye lang panatag ding kayang memalen uling tanggapan daring tao king mabilog ayato ing kayang dangalan, at ipairal na ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kaya beda ring koro, ikantataya indalit apakibat. Ginoo paintulot mong akit miya ing lupa mo at miligtas kami. Pakiramdaman mo kami, o pastol ning Israel. Ika ang makaluklok king trono, baboring kerubim. Ipakilala mo ing kekang sarili, ipakit mo kaya kami ing kekang sikanan. Mekeni at iligtas mo kengan. O Diyos, ang mayupayang tutu, balikdan mo kaya sanang pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. May kakeni, iligtas meng tenam mong ubas. Iligtas me ing tanaman, akekang tenam. Iting ubas at tanaman, akekang pepalabungan at pepasikan.
Dapot, ingatan mulat iligtas, ding taong kekang pinili. Ing balayan apikalab mong sikanan. Kanita kapilanman, enake magtaksil keka. Pagkaluban mo kaming bayong biye at puryanda kang miyabe-abe. Pamamasang iba't king sulat karing Ebreo. Inyang malapit na yung datang ni Kristo ketiking yato, nga na. Eka maburiking sakripisyo at karingay na animal, dapot si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karingay na durulukan, king altar o karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Kanita nga akong sinabi, O Diyos, satyuko, Keni, bahantupad king kaburian mo, antimoing misulat tungkol kanako, king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, eka maburi, ni eka tutula karing sakripisyo, at karingay na animal, o karingay na durulukan babo ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti bistat mandeting sabla, midadaon la, agpangking batas. Kay ba't na nga nang sinabi, at yuko Keni, O Diyos, bantupad king kaburian mo, inyalala ko na laning Diyos, ding sablang matwang sakripisyo, at alila na la king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Yesu Kristo ing kaburianing Diyos. Inya itamungan, malilinis taking kasalanan, king kapamilataning pamagain, king kayang sariling katawan. Minsan mo, at paraking kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itamungan po, ako'y ngalipaning Ginoo, malyari kabut ka na ako, anting kikas mong aman. Ing Ginoo manatili yagay kayo, At keka antemorin. mamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo.
Kanitang i Herodes yung ari ning Judea, ating metong nga saserdote ang milagyoan Zacarias, miyembro yaking grupo daring saserdote ng Abiyas, ing lagyuning asawa na Elizabeth, at iti ibat yaking lahi ng aaro na saserdote. Mibiyebe lareting miyasawa king mitmong kayapan king arapanan ning Diyos. Mapamintulang lubos, karing kautusan at tuntunan na ibat king Gino. Dapot elami kayanak, uling Elizabeth, baugya, at matwa na lang pareho. Misa na yaldo, ing grupo ng Zacarias, ya ing mitutukan mga siwa king templo. Agpang king kaugalyan na tutukyan daring saserdote, iya ing miyatasan na may piling dulok king insenso king altar. Inya linup ya king templo ning Gino, kabang ding dakalatao at tsulalwal, manalangin la king oras ning pamandulok. Kabudabud te pakit yakeya ing anghel ning Gino, makatalakad ya king dane ng wanan ning altar, king lugal anong nura dudulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias king anghel, misdan niya at mitakutan, dapot nga na keya ning anghel. Zacarias ay katatakot, dimdam ning Diyos, ingke kang panalangin. Inya yung asawa mong Elizabeth, manganak yang meto nga lalaki, pamalagyawan meng Juan, tumula ka at magsaya. At dakal lang tumula king pangabait na uling maging marangalya, king panimanmana ning Ginoo. Eya minum alak o nano manginuman na makalasing, at mikanwan niya king banalay espiritu, manibat king mismong pangabait na. Dakal la karing anak ning Israel ding papagbalika na king Ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo. Masikan at mayupaya antimo propeta Elias, banalang pikasunduan pa si bayo ring tata at dinganak. Banding makasalanan tuntun laking dalan daring matulid, at ban isa diyane para king Ginoo, ing balen a pinili na. Nga ng Zacarias king anghel, makanano ko nga balo king tutuyan, matwa na ako at andimurin ng asawa ko. Ako, Gabriel, nga nang may kibat ning anghel, makatalakad ko harapan ng Diyos, amitubod ka na ako, bansabyan ko at ipayabot kay ka iting maya pabalita. Dapot, mo pala, paniwala ning balita ko at tutuna magmapalyari po tang miras na imituldong panawon. Uling kami niwala, mapipi ka. Manatili ka ngay makapagsalita hanggang matupad ing pangako ko keka. Panaynayan ding lumwal ding tao Zacarias. Pignulalanda nung bakit melwat yang tutukilob na ning templo. Inyang linwal ya, eya makapagsalita karela. Inya inisip da, king menakit yang meto nga pamipatilip kilob na ning templo. Uling eya makapagsalita, sininyal na namo karinggamat na ingburi ng sabyan karela. Kaya rin na, ning pamagsilbi na king templo minuliya balena Zacarias, at kalabas daring mapila na yaldo, milamnan niya Elizabeth ay asawa na, at migdaton niya king balay kilog daring 5 bulan. Sew pa na kon mo rin ning Ginoo king kapamalatan iting may palyari. Nga nang sinabing Elizabeth, segi pa na ako, king maragul kam akamarinayan, king arapanda, ring daho. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong sabla. Iti balo tayangan po na ing panahon ng Advento, panahon niyang pamanenaya ewari po. Advent is a season of waiting. At itamungan po, panayan taya ing pangabait na ning Ginoo. At iti alang aliwa nune ing Pasko. I will not be presumptuous to say na itamungan king kamatutuwadan
Ing panaynayan tamo talaga, yapining sana mapupus ne, magwakas ne, mayari ne ing pandemya. Itamungan, yan, panaynayan daya. Marami po sa atin ang nagsasabi, ang iba nangangamba, at ang iba nagtatanong, wa ngara, bibabanopin ring mikaka-COVID kay katamo, pero oy ni na naman rugo, ing Omicron variant, bayo ni na naman po. Ngara, ewari po. Hindi naman bagong variant ang hinihintay natin, kundi ang kaligtasan natin at ang kawakasan o katapusan ng COVID-19. Baliyo po bang ing first runner-up ng Jose Marichan, king puso daring Pilipino balang magpasko, yapin Igari Valenciano? Halos paruminggo na mo po, uling king daratang asabado, Pasko na po. At manibat inyang bare months tinukluya ang ganang ene, eke papudimdam yata ing kanta ng Gari Valencianong Pasko na, sinta ko. Mekad aliwala po pagugutan, ding ating loud life karing tao. At mekad ing pagugutan da siguro, uling makayaliwaya, ing patigtig da, aliwaya mo naman. Imbes na Pasko na, sinta ko, ito ay natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? In today's gospel, we encounter Zechariah. Dimdam tane, linwal ne, mi pasyagya, ing lagyo ng Zacarias. Nung manatata mo po, kaniting misa de Gallo, nung manata ka, kaniting simbang bengi, balo mo nepo, abita samo sigurado, na ring pamamasata mo, dudurot lamo po karing 5 tao, balang simbang bengi, ingamanwan ko. At ninurete, Maria, Jose, Zacarias, Elizabeth, at Juan Bautista, Juan Amaminyag, at siyempre, mawalaya ba naman, ing pekabida karela, alang aliwa, nune, ing Emmanuel, Jesus. Jesus. Halos karelaya mo po talaga dudurot ing kwento na ning Pasko, kareting tao namanwan ko kay kayo. And in today's gospel, linwal ne i Zacarias. Zechariah enters the picture of the Christmas scene. Ninureting mi yasawa, banwa-banwa, balo tala, kilala tala, daramdaman tala, may papasyag, kingge katamong pamamasa. Zacarias at Elizabeth o Isabel, mi yasawa la. Nepo, matuwa na la. Kaso ating problema, bakit? Kasi ing babae, ing metong karela, bawugya. At king ketuan da, tanggap da na, king biera, na eno mi kayanak pa. And then, suddenly, an angel of the Lord appeared to Zechariah and told him that his wife, Elizabeth, is pregnant. Mabuktot niya, milamnan niya kano, ing asawa na, ing abe na. At nano po ing meging reaksyon ng Zacarias, inyang damdamana iting maya pabalita, ameni batan king anghel, pero kayo bala mo matsura yung balita, kasi isipan na king matwa nala. Naning meging reaksyon ng Zacarias, may nga pamulalaya, misdan niya, may takutan yapin Nga naning may pasyaga ebanghelyo. Baliyo po, ing kapalyarian o karanasan ng Zacarias king may pasyaga ebanghelyo, malyari tayang tunggen king antikaniting amano. Ing karanasan na pong Zacarias, king pamamasa tamo, ing milyari kaya, ing merapat kaya, ing karanasan na, king pamamasa tamo, pwede tayang ausan iti king amanong new normal. New normal, ing milyari kaya. Nepo, new normal, ing milyari kang Zacarias. Pasintabi po,
kaniting kanakong sambitlan o tunggeno sa biyanayamano. Sino ba dito sa inyo ang nag-menopause na? Alam ko walang magtataas ng kamay sa inyo dahil nahihiya kayo. Sabi na po karing babay, karing babay, puta ka nung dinatang na itang mag-menopause na yung babay, ene buktot ba? Ene milamnan pa? Ene mikayanak ba? Makanyan niya Elizabeth Isabel. Elizabeth po, makanyan ing delana na king Vienna. 40 years ago, apat a pulong banwaning milalabas, inyang mag-menopause siya. At kay ba't sabihan mo ngayon, na may kayanak ya, buktot ya. Wow! Pero ing kutang kete, ing makapagmulala, ing kutang damo. Neng kay po, mapamiru ya talaga yung ngapong gino Ibye at ibye niya mo rin pala ni ngapong gino. Ot pekalambat ne pa mo? Ipagkalub at ipagkalub niya rin pala ng Diyos, kareting ni asawa, na mi kayanakla, ot pelambatan pa. Ibibigay, ipagkakaloob rin pala niya, bakit pagkatagal-tagal pa? More than a year ago, actually po, king daratang nga February 2022, next year, mag-adwane pong banwa, ing kapatad kong paring miyordinan. Kaya ni king kay katamang arkidiyocesis, ne po kaya bekeng pare. Inya pong miyordinan niya, February 2020. So a month before pandemic, that was pre-pandemic, when he got ordained, when he was ordained priest. Iti pong amanwang kong pari, ngayon ni king kay katamang archdiocese, king kay katamang arkidiyocesis. If I'm not mistaken, inya pong miyordinan niya, 48 years old na. Usually po, karing pastul, karing paring maordinan, ing edad da, ing peka matwa, may kad, lalong-lalo, naging kay katamang arkidiyoceses. Ing peka matwa sigurong maordinan, yapin ing edad, hanggang sigurong 34, 35. Pero iti nga manuan ko, pre-pandemic, February 2020, pabulan, bayo ing pandemya, datang ing pandemya, may ordinan niya, ing edad na 48 nepo. Dati ya pong megaral, King Mater Boni, King Mother of Good Counsel Seminary, kaya ni King San Fernando. Kaso inyang makalubya, may desisyon niyang lumwal pa mo. At agpang po, King Balo kong kwento, disnane pa po, King Community, ing dating kura paroko tamo. Yamong Deo Galang, King Seminaryo, King San Fernando. Nepo, linwal ya, itingamanwan kong pari ng ene. Nepo, may ordena niya, 48 years old. At may gubraya po, King Coke, King Coca-Cola. Anting HR department head. At naking kalambat nung isipan nyo, nung 48 years old ya, inyang maordinan niyang pari, at naking kalambat bayo na api gunaman, ay isip-isipan na magbalik yang pasibayo king seminaryo, ban isundo na, ing pamagaral na, niting tao, niting pari. Ayun, sa awa po ng Diyos, natapos din siya. Naordinahan po din po siya. Ngayon, pari na siya. During his Thanksgiving speech, nepo, inyang mapsene pong amano ning kapasalamatan, karing tao, nga na pong may ngamano, niting paring amanwan ko, nga na po, hindi naman minamadali, at hindi naman dapat madalian ang pagpapare. E naman po kanu siglulo o saglulo, king pamagpari, nga na, wala sa edad yan, nga na, wala sa tanda yan, wala sa aga yan, yan ay nasa tapat at tunay na paglilingkod yan, nga na po. Atin niya pong sinabi nga mano, at nepuking kalagu, kasampat, katimya siting amanong, tinunggen na, inyang ordinasyon na, inyang mapseneng amano ning kapasalamatan nga na, actually, priesthood nga ng bakanyan is not a matter of how long or how short you will serve, nga na. But it is the quality of commitment and service that you will give to the people of God. Nga na. Kalago nga man, no? Priesthood is not a matter of how long and how short you will serve, but it is the quality of commitment
commitment and service that you will give to people of God. Nga na, wow! Pangalago nga amano at tinunggena, niting kapatid na pare. Baluyo po. Baluyo, you know what? God sees the truth, but waits. Ang Diyos, alam niya at nakikita niya ang katotohanan, pero siya ay naghihintay lang. Ang Diyos sa atin, nakikita po niya ang katotohanan, pero siya ay naghihintay lang. Apigunaman ko mo po. O ba't kaya enya mo mibayit Juan Bautista, inyang anak-anak lapa mo, ring pengarina, Zacarias at Elizabeth. O ba't kaya enya mo mibayit Juan Bautista, inyang 25 or 27 years old ya, iimana, Isabel, o peka lambat-lambat na paning Gino, nepo? Birwan mo, ikwana ng metwa, niting imana, karinya pa mo mibayit. Baluyo, nung mibayit ya, Juan Bautista, inyang kayanaka ng Elizabeth, at kay bat, datang niya ing ginungene, mekad, Juan Bautista, 60 plus years old na po. And that means, senior citizen na. At mekad, Juan Bautista, makanano na yung isa diya pinaman, ing dalan adalana na ng Gino, nung iya mag-maintenance na po. Nung iya ruguin na niya yung sesen maning sarili na kasi matuwa na. Makanya niya nga pong Gino makapagmulalaya, itapat at itapat na ka, ketang panahon kaburyana. Na po, and it makes sense. And sometimes, you will only need to push your perspective deeper so that you will have a deep understanding of it. At tatandaan ko po, king dati kong parokya, king Bulakus, Masantol. Ala kong gagawan, so linwal ko, king kumbento. Lungob ko, king kilubning pasamban, kay ba't akit king metong amatwa, mag-rosaryo ya. So inggawan ko, lapitan king matwa, kabang mag-rosaryo ya. At kitnan ke, siping nan ke, apo, nga kung makanyan kaya, linawe na ako, niting matwa, at nepapopuking kalago, uling mailiya ka na ako, at neking kalago, karing kayang pustiso. Nga ko king matwa, apo, nano mo pong aduan yu, pangadyan yu, king apong Gino, nga ko kaya, bali yung pekibat na kanako, nga na, secret, nga na kanako, niting matwa, okay, pepa bren ke, iting matwa, kutnan keng basibayo, apo, ding bang pangadyan mo, king apong Gino, babyeno keka, nga ko, pagkalubno keka, ring lalapit mo kaya, ding aduan mo kaya, kay ba't po, linawe na akong marat na, niting matwa, at nga na po, kanako, among, ang yang pari ka, nga na niting matwa kanako, ang yang pari ka, makaninikya mo kasimpling, lalawan, ing pamanalangin, makanini mo po kasimpli, ing pamaglalawe ko, king pamangadi nga na, among, balo mo, pwedeng makibat, ingapong Gino, karing pangadita mo. Pwedeng makibat, ingapong Gino, king pangadita mo. Neman maklak, ingapong Gino, nga na, atin yung puso, ingapong Gino, nga na, oy tamo, pinamong, neng kay potang manyawad tamo kayo, neng kay agad-agad bibiyan Pero neng kay naman, malambat tanay nga duwan kayo, pero neng kay talaga ibiye, uling atin yung mas masanting, mas manayon a plano keka, oy tamupin, dapat manaya ka. Nga na. Kalago nga mano, oy tamupin, manaya ka. Nga na po. Pag nakapu, king balang metong keka tamo, itamo nga magsimbambenge, aliwa ing oras tamo, dapating oras na. Nga po? It's not about our time. It's about God's time. It is about God's perfect time. Kalupada po, ri Zacarias at Elizabeth, amaniwala, napakibatanan ni nga pong Gino, ingaduan da kaya, basta't manayak ka, at pabustan mo yung Gino, ipagkalubnay iti, king sariling kaburyana,
At kalupa na po ning matuwang kay istorya ko, king dati kong parokya, karin king Bulakos Masantol, at maniwala yung pakibatanan ni nga pong Ginoo. Nung nano mga duwan tamo kaya, sana po makanyan tamo mo naman. Remember, God hears and answers our prayers. Bakit? Ulinging Diyos, akakit na ing tuto, manaya ka mo. God sees the truth, but waits. Talagad kangan pa. Sasalpandaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayit ka Santa Maria ang Birhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubli ang mebie. Pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka ring mabie, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. king banyatang naging yato, i Kristo nga na, o Diyos, at siyo kukeni, bantupad king kaburian mo. Manano na sanang Yesus, kasyana ing panalangin tamo, king aldongiti, banmigit yang tumula, ing kay katamong yato. Karing balang kayo donan, ngayongan pong maniga po, datang naka, Ginong Yesus. Ulitan niya po. Datang naka, Ginong Esus. King Metong amalating baryo ning Huda, mibayit ka anting pastul ding sablang bansa. Manalangin keke ko, para ka ring mamuntukan na ning Santa Iglesia at ding bansa. Suyuan at galangan do sana ring maluka. Ipanalangin ni keka, o Ginoo. Datang naka, Ginong Yesus. At danan mo sanang kapayapan, ding tutunggali at bansang migigera, bang pakrandaman da ing tangis da ring anak, uling iti yaing siwala ning Diyos, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Datang naka, Ginong Yesus. Mikatmuan king Espiritu, i Elizabeth, malugod ning tinggap i Maria. Manalangin kekeka para karing indong magdalang tao at paintungol apengari. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Datang naka, Ginong Yesus. Inganak ginaloya king tula, inyang malapit ya in talapagligtas. Bustan mong magsaya kami at ding sablang komunidad. Ing kaniting Pasko, dalawan me, ing kekang balayan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Datang naka, Ginong Yesus. Ngini adwan tamu ing sariltang kapagnasan. Ginoo kaburianang ipaming at subanwa ing miyaddanan keng biye tula at iligaya. Isadya mo keng magdulap king kaburiana king sablang dapat me. At bustan mong sabyan mi at syukeke ni kayabe mo at iindu mo. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong taon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Nanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O ginuning pakalulu, tanggapan mo sa nareting ay na daralami king kay kang altar. Manano na sanang ingke kang upaya, ipawi na ingke mi at papagbanalana, ing darawon me. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili yake kayo, At kaya ka antumorin. iyat na yoring puso yo, Makayat na no King Ginoo. pasalamatan dahil ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginume. Pisyag na ring sablang propeta ing kayang panyatang, dahilanay ng indong birhen, king kayang sepupunan kambening alang kasimparang lugod. Si Janang Juan na talapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne karing tao, inyang dinatang ne. Uli ni nga muna nung lugod na kay katamo, kitma na katamong tula, ngening pag sa tayang pagmasusyan ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita, potang datang nedas na nakatamong masigasig makabande at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuriyan. Ulinita, kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapuriyan keka at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy, bay kay banibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lug, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang bepasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan.
Amibo po para kay kayo at para ka rin sa belang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan may uibay, kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, di Norma, Fe, Rosalinda at Maria Paz. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya be ring apostol ading sablang santo. Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan. At inupad king malmong kapuriyan king keka baning banawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggamang tingalan hanggang. Ngini po, hindi mo nga anak nang inampun, hindi kata mong malugod agino, mausta mong enikeya, kari nga manong tiro na, kay kata mo. Ibamiha chubanwa misambanhing lagyo mo datang ke kami ing kayarian mo mi pamintuan yung loob mo ketiking yatua
king banwa, mi pamintuan hing lu, umuing kakanan, mi hingaldo aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, hingal dongeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamata, wami, karing mi kasala ke kami, hemu ke ipay, saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupahan ing kang pakalulo, parati king may ikabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingge kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan kay kang iglesia, at pamayapan me ang bonbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antemorin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Niyo, ingkay katamong Emmanuel, Yesu Kristo, iyang kordero ng Diyos sa milalako kay kasalanan ng yato. Mapalad na ring mayaws, king dulang ning kordero. Ginoo, eko matang pangtanggap keka, dapat ikyas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy baming malugod, pasalamatan da ka para king tinape ng biya. Ibuklat mo sana ring puso mi baging makapagsadya para king panyatang ning kaya kaming talapagligtas. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Luklok tao po. As it is the third Sunday of the month, the companion of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection are intended for the family and life ministry of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Thank you for your generosity. Our last Sunday Mass today is at 9:30 this morning. There are no Masses at 7:30 in the morning and at 5 in the afternoon. The 7:30 p.m. Mass is the Misa de Gallo for Monday, December 20. Also be reminded that our Christmas Eve Mass is at 10 in the evening, and on Christmas Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Our New Year's Eve Mass is at 8 in the evening, and on New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30. Thank you. Talakad tapo. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. ito kuyo ring puntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ng Diyos ni natangya kaya katamo. Panayan yung datang yang pasibayo at manano na sanang ing kayang panyatang iyatad na kaya kayo ing sala ning kabanalan at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe king kaya kayong kasalpantayanan, matula king kapanaligan, at alang kupas king lugod sukad ning biyayo. Amen. At masaya tamo ulingin kay katamong talapan at bus di natang yang mibiyebye busal tamo anding meto nga tao. Potang datang yang pasibayo king kayang ligaya ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto. Ingip pa ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa midaune, umen ako ngeni king kapayapanat dugod Kristo. Salamat kin Diyos. Advent, bukas Pasko. Kasi naman kami hapon